Salmona kamla mkhulu nafanga mesibonga tutorial Itende ngidlala Itende please make sure subscribe channel like le video khona uphinde share ngizokwenza ingoma ka Pastor Sebe nzuza ngokheka C sharp wahamba kanjena ke qala la so ehamba kanjalo nje ngiqala kanjena ke akule code la yabo kupina photo so uyaphoza la kancane then left hand wakho uqhubekela uhamba wona yabo kuphinda phone then mase sibale phansi ngale phansi lesa senza kanje okay. Gram one 76 gram le blue number 67 it's ngapha ku 60 transport zami by big zero yeah manje ngamavideo engwenzile mawuthi mhlawumbe ikhona ivideo engi-uploadile wena ongakayiboni ngena ku YouTube wakho ungene lapha ku search khona but ile ngunquze lapha eduze kwekhanda lami lapho ku profile lami ngena lapha mase ubhala igama lami kuLena Dlamini ulibhala lapha khona uzosesheka mase ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo ke manje click nje lapha nje around lapha bese uklikhe khona uyoklikha la kubhala khona videos ngiyogokozela nakha then emva lokho ke wonke ama video lana nalawo ongakwazi ngithola ama notification akhona uzowathola la wonke uzowabona la ayikho ivideo ngekuyibona so mengehla ngezansi mengehla la ngezansi uyabona ke yabo naka ama video maningi ayinqwaba mama dala amanye sengawa breaker down u transpose ama chorus konke nje kukhona la so subscribe ke senza kanje naka i-private content ke ingalana ke so i-private content nakhona ikanje ngikhombisa ama video ambalwa akhona engwa-uploadile yabo kukhona sibhalo episode khona amanye kuthiwa episode extra sokuhlukene yona private content so subscribe ke futhi nakhona singena kanje uma ubuka ivideo uzobungena uqeda ukubuka ivideo ke nakho indlela subscribe ngayo le part le bha subscribe kumele subscribe ingakho i-3 but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ungasubscribanga yona le ngikugquzelile izovela ikanje kuwena uma ungasubscribe then yona le part leya i-click ensibe great bale subscribe qeda ukusubscribe ke sesubscribe kile manje kukhona ibhele la eceleni ngizokhombisa yona nayo le bhele le bhele kumele ibe ku all
khona uzokwazi ukuthola wonke ama-video ama-notification wonke.